Kumetbenete tsena kupila wara ya kumemberi nhlekani mingisiro mnganalo na FM nokuhlekanisa kwala ngengisela stage lexurko eka nhlekani lo namutla i ravo mune siku hileriya ravo 13 ra n'weti ya mawani lembe na magidibiri makumembiri naro mina ni khalanga pet mathebula yin'wana risumatu wa jimo wa xitlhango maxingiritano wa xicecana makunu lawa ndandatsi mingisiro me ku amukela eka nongonoko Afrika Wa Vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa tifamba swi nga ku fika leka hafu kupila wara ya n'we nhlekani lowu kola ngova ku yingisela uri kona khensa swinene ku hlawula xitichi lexiwani eka ngokhaningisela la Gauteng Mpumalanga no West Limpopo na uyikuma ku audio streaming ya Mganalo na fm.co.za kumbe SABC Plus ekwela nga kota ku kuva hitwa ku uyingisela hi ku ya ku hambana ka tindhawu namuntlha ka Afrika Wa Vulavula hi le ka pfulela u tshika hi la hingeri hi lava ku twa timhaka kumbe ti leti mi nga ku mi ri na tona hi ndlela leyo ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka leti ti khumbaka tiko reru nkuri kumba loyi a nga khomiwa hi timhaka ta ku hisiwa ka huvo yo endla milawu le a Cape Town ku vuriwa leswaku na yesi li ku vuleni ko mina ni hisini se a hi tivi ku swi nga va swi vula yini ku va a vule sweswo hi ndlela yeleyo i tin'wana ta timhaka leti ti nga mahungweni swinene loko kha hi langutaka siku leri hi nga eka rona kasi ke khoto ya vumbiwa nayo yi tiyisisile ku ri leswiya swa ku yimisiwa ka ntirhweni ka msirhelelo wa vaaki swi le nawini president va na matimba ya ku va endla tano swi vula yini swi nga va swi vula yini ka vumundzuku bya vona msirhelelo wa vaaki ku na pfhumba ra ku lava msirhelelo wa vaaki wuntshwa laha nga ta va siva kusukusela hi n'hweti leyi ya Nhlangula ni tshemba ku na n'we mi yisile swibumabumelo swa lava mi tsakelaka loko ku ri ku mi se yisa yanani ka swihangalasamahungu swa palamende kumbe swa huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga mi ringeta ku landzelerisa ku i va mani lava nga koho ivi mi bumabumela ku n'wa mi ta tsakela ku va mani laha nga va ku msirhelelo wa vaaki hi ndlela leyo kumbexani ta mi nyikana nkarhi siku rin'wana hi vulavula hi timhaka ta ntirho wa msirhelelo wa vaaki loyi ntirho wa yehe helaka hi n'hweti leyi ya Nhlangula ku mi vone yini ku fika sweswi loko mi n'wi fananisa na vasirhelelo va vaaki lavan'wana mi ta tsundzuka ku nga se ta advocate Busisiwe Mkhwebane a ku ri advocate Thulima Donsela ku nga se ta advocate Thulima Donsela a ku ri advocate Mshwana se i swin'wana swa leswi kumbexani mi nga swi langutaka swoleswo ku ri xana swi nga va swi kha swi vula yini loko kha ku langutaka timhaka ta musirheleli wa vaaki hi ndlela yoleyo se Afrika Wa Vulavula ka Mganalo na FM hi le ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula TPR SABC.co.za handle ka sweswo a hi ti ku khometi timhaka handle ka leswi hi laha hi nga kona mingiseri wa Mganalo na FM 0860002543 tari namuntlha hi twa hi wena ku timhaka leti u nga va ku u ri na tona ku nga va ku ri ti 0860002543 mingiseri wa Mganalo na FM a hi ku twi mingiseri ku u hangula u ku yini wo sungula hi lo hi nhlekani minjhani ku pfuxela eka muhaxi na vayingiseri va Mganalo na yena eka Afrika Wa Vulavula hi pfukile mana ku na nchumu hi ngo vona no hi pfukile Mr. Khalanga mi rini n'we Mr. Khalanga ndi fona ndi la a Bushbuckridge o Thula Mahaxi ndi yimela Thula Mahaxi Legal Association leyi nga na xirilo mani hi matirhelo eka xiphorisa Mhala police station in terms of the license compliance monitoring hi ku tirhisana na va Mpumalanga economic regulator xirilo ngopfungopfu xa Thula Mahaxi Legal Association a ku ri matirhelo ya police captain ya le Mhala police station ku nga KJ Mathebula loyi a hehliwaka hi corruption extortion not defeating the heads of justice ku alejiwa ku ri u yivele von'wamabindzu mali hi vuxisi a karhi va tshembisa license ta ka ti nga ri kona karhi a nga va pako va nga pfari ti-business-ini ta va protector laha association yi nga pfula a milandzu ti-cases lava va nga tekeriwa mali leyi hi vuxisi laha ivi na xo xiteji xa Mhala police station a xi yala ku pfula a milandzu leyi but hi ku nghenelela ka General Kaba wa SAPS district office eMpumalanga swi kumeke swi humelela lana ti-case ta ko ti nga transferiwa to the IP ku tlhele ku endliwa a memorandum leyi nga yisiwa ka the Mpumalanga police commissioner wa maphorisa wa Mpumalanga laha nga pfuneta ngopfu a nga endla internal investigation
ku swi kumeka swihehlo leswi vekaka hi Thula Mahashi Legal Association la va nga endla an internal ndi vulavula sweswinyana ku na ti-process ta internal hearing leti ti endliwaka hi yona SAPS so xirilo xa kona i ku mhaka leyi yi teke nkarhi wo leha lero hi va hi herelana hi ku tshemba leswaku mhaka leyi yi ya mahlweni hi ndlela kona lexi nga humelela i ku phorisa leri va teke endzhaku ka ku ri lavisisa ka investigation yaleyo va ri nyike suspension okay loko ri nyikiwa suspension endzhaku ka nkarhi ya byeriwa ku ri vuyelile entirhweni la a ri rhumeliwe exitichini xa ri transferiwe ku exitichini xa le Bushbuckridge from there ya twa swa ku va ri his on leave but ya swi tiva swa ku meta a yi se hela ya yisiwa mahlweni se okay se swi vula ku andaka loko va suspendiwini loko va vuye ivi va ya aka police station ya le Bushbuckridge loko va vuye va ya still ka police station le Mhala police station then loko va fika a Mhala police station va tshame maybe va tirhe masiku mambirhi manharhu ya twa ku va le livini endzhaku ka nkarhi laha live ya vona ku herile se ya twa mahungu ku se va reporta a Bushbuckridge police station hey se namuntlha n'wina mi vilerisa hi yini ngopfu hina hi vilerisa hi matirhelo na ku swi vilele ngopfu na ku ndhundhuzela a mukhomixinara wa hi wa Mpumalanga ku va loko hi tise xirilo lexi a va kote ku va hi pfuna hi ku a swo va hina ntsena hi zama ku na vaaki va tiko van'wana a va tivi ku humelela yini la ku tshameni hi ku maphorisa ma endla vugevenga ma tumbela hi uniform hi ku hina ku tshemba ka xiphorisa ku kumeka swa ku hi endla swilo swa wrong ri vaakatiko xivilelo xikulu hi nga na xona i ku mhaka leyi se yi teke nkarhi wo leha ngopfu ene a team leyi police commissioner hina a nga endla yo ku yi tirha ntirho lowu yi tikomba yi kokela milenge ndzhaku of which loko ni ku yi teke nkarhi wa ku leha ni vulavula ku mecha leyi se yi na yo even half a year or 8 months ku karhi ku diliwa hi this issue sa hi koti ku hi fikelela makumu hi na vutshembo lebyikulu eka General Manamela as a police commissioner wa hina wa Mpumalanga but team leyi yena a nga yi hlawula ku mi endlela ntirho leyi tikomba yi kokela ndzhaku kumbe a yi voni ntikelo wa ntirho lowu a va nga nyikiwa wona ku va fanele wu hela hi ku hi lava swi fikelela makumu hi tiva swa ku endleka yini kambe hikokwalaho ka yini mi nga tlheleli ka mukhomixinara wa n'we mi ya n'wi byela ku leswi swi nga ri ntirho lowuwani lava yi nga va rhuma va le ku nonokeni ke lexi xi tikaka i communication line ya vona ma tiva ku va mukhomixinara hi swilo swa lula swi endleka makumu the direct line ya ka maphorisa u kuma swa ku maybe a hi va kumi tifonini or a hi kume report back or briefing ku humelela leswi ku endleka yini se na vugungundzwana byi nga tala masiku lawa hi nga ku hi tshama hi ku yima hi va patient hi ya byeriwa after 3 months va ku case has been dismissed ma tiva language ya maphorisa va ku not enough evidence or whatsoever language leyi va nga yi tirhisaka leyi hi nga kota ku hi nga hluleka na ku yi phikiza loko hi nga briefiwanga se swi nga leswi mi lemukisa vaaki n'wina hi n'we mani hi ku ambulangi vito mi lo mi suka ka lekha no a ni nga vutiswanga khalanga ni nga vutiswanga a yi chavisi hi nchumu khalanga leswi swi vulaka hi vula hi tiyisisile hi ku swi hi karhatile ngopfu a hi chavi na ku tivula hi ti-anonymous vulavula na Mashiko wa Thula Mahashi Legal Association a sevhaka ka executive committee ya vona okay a hi languteni ka timhaka leti ka timhaka leti ta vanhu lava vo xavisa byala lava va mi khumba njhani n'we tanihi Legal Association va endla yini va xavisa va laha tilayisense ku endleka yini lexi humelelaka as association ku na vanhu lava xavisaka byala byala ri xavisiwa hi nawu ku na license leyi yi nyikaka hi Mpumalanga economic regulator laha yi ku byelaka ku nkarhi wa wena wu pfula i nkarhi wa kusukela kwini ku fikela kwini
ku tirwa hi milawu yeleyo. So la maphorisa lawo a ku na vanhu lava va operateka a ti-outlets teto or ti-tavern teto va nga ri na tilayisense. Maphorisa ma nghena kwini hi vona va nga ni vutivi or hi vona va kotaka ku ya vona or loko MER yi la ka pfala ndhawu yeleyo or yi la ku endla compliance yi ta kombela a vupfuni ka maphorisa. So hi lavo a va nga ndlurisi mahungu lawa or va byela munhu yeleyo ku na loko va ta I will make you know ku nga a va protectile. U kuma swa tindhawu a ti pfale hi nkarhi, tin'wana a ti na ti-licenses, tin'wana a ti le ka compliance. So phorisa leri a ri tirhisa vutlhari a ri endla mali hi sweswo. Ku va ri endla sweswo a ku nga ri swa mahala ntsena, a wu fanele u ri nyika mali yo karhi. Lera ka hina lera ka n'wena. No ni mi twini no ni khensile swinene, ni tshemba ku va xiphorisa va hi yingisela swinene a Mpumalanga kusuka kwele ka vamndluli. Ni tshemba ku hungu leri ri ta va kha ri fika ka vona, va ta vona ku n'wina tanihi le ka association mi hetelela mi tshama mi kha mi byeriwa ku xiyimo xi njhani, swi ndlisa ku yini. Loko ku ve impela khala nga va na nandzu swi ta vula ku va ta fanele va voniwa nandzu wolowo, ivi ku hetelela ku endliwa leswaku vanhu va xavisa va kha va landzelela milawu leyi languteriweke etikweni ra hina. Hi khensile swinene Mashego. Futhi ku khensa hina Khalanga na ku vula ku hi la ku nyika hope ka vaakatiko hi ti-18 July hi endla Mandela Day evakwena liko and rest laha hi nyikaka vana va ku ringana 16 a ti-school uniform. Hi ku hela ku nyika hope ka vana ku a va yi mahlweni va yisa tidyondzo mahlweni va ta kurisa ti-business ta hina. Ni khensile swinene Papa Khensa. Inkomo Khalanga. Inkomo. Khalanga na n'we kwala mi nga kolo ku ve malava ku hlamula hayikho ha mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula musi swona muhumelerisi swona musa va nyika nkarhi wa ku va va hlamula Khalanga lava va nga hehliwa laha hi milandzu ya ku va susiwe a police station ya Mhala va yisiwa ka police station ya le Bush. Se hi ndlela yaleyo se loko ri ku mi lava ku hlamula a mi pfumelela ku mi endla tani, kambe lexi hi nga pfumeleli ku xo i ku va vanhu va fanele va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona hi ndlela yeleyo. Vanhu a hi twisiseni ku na nawu na tsaka va le ka association veri hungu ra vona na xivilelo xa vona xi fikisiwile ni xi fike na le ka vanhu lava va khumbekaka ku nga xiphorisa na mucommissioner wa le Mpumalanga lava ni nga ta ku pfumela ku leswi se ku nga na task team leyi nga hehliwa ku yi koka milenge na yo va ta yi languta hi tihlororo lero ku yi nga ha koki milenge. 27 timinete ntsena ku bila awara ya 12. Un'wana muyingiseri loyi ni hleka Hayi papa mi njhani? Hi pfukile minjhani? Epfukeni mirini we hi maheta ku mabiyana nga kona lexi nga kona ho va na nkingha leyi nga hlangana no vhiki leri nga hela mara hi nga yi teki yi ri nkingha eka muganga leyi nga hansi ka veyi lexi xa xitichi xa Kapeni ka layini leyi ya ka Umagona, Gobu, Lombati, Mashobye, Ngomngom, Phukwane. Hi rhumeliwe ti-message from Eskom. Loko hi rhumeliwa ti-message va hi tivisa leswaku va lava ku endla maintenance. Vhele hi ti voni timovha ti ya susetela tipala ti khe ti kongoma hala vo Lombati tin'wana ti khe ti ya kwalomu. Se kusuka laha loko va endli sweswo a ha swi tivi se ku humelela ni gezi ri famba 2 hours ri vuya 2 hours ri vuya. Se mina ni endlini swa gezi I'm qualified electrician mara a ni nga la ku nghenela ngopfu ka sweswo. So ni khumba ngopfu vona ku hi nga ku swilo leswi ta ya swi nyanya ku government ya hina kumbe Eskom hi yoxe yo tsakela ku ri ku va na xitayile xa load shedding na a ni vuli ku na load shedding mara hi swi fambisa sweswo xikarhi ka siku ri famba 2 hours ri vuya. And then loko hi langutela hi tshama ku kona i tindhawu ya swiharhi anytime loko va tini gezi ri famba and a ku na reason a va hi byeli ku gezi leri a ni maintenance ya vona ya hela rini va fambisi sweswo ka hina. Loko a ni mi twisisi loko mi ku 2 hours ri famba a ri fambi ku ya hi nxaxamelo lowu va ku ri kona wa timhaka ta load shedding. Tanihi loko hina a hi nga weli hansi ka sweswo swa load shedding hi hlamala ku ri a hi swi tivi mafambelo ya ku ri gezi ri fambisa kwini since ku va na load shedding a hi tshama hi va ka sweswo hina. Swi vula ku maintenance yeleyo a ku ri ku lunghisiwa sweswo ku tiko hinkwaro ra khumbeka ka load shedding. Se loko va ku maintenance swi vula ku va mi susa ka layini leyi
yi nga laku ku mi nga katsiwi ka load shedding ku na swiyenge leswi tanihi mfumo va nge swa tshikiwa swa hi timhaka a swi khumbeki hi mhaka load shedding kumbexana n'wi amerika layini yaleyo ya swiyenge sweswi swi nga khumbekiki hi load shedding se a va boheka ku mi susa ka layini liya ivi va mi vekela ka layini ya ku loko ku va na load shedding na n'wi yi mi khumba i nawu wa ku aka tiko riri i nawu wa ku hi swo boha ku va na load shedding load shedding yi khumba un'wana na un'wana papa hinkwenu ko va na swiyenge leswi ku nga twananiwaka a swi khumbeki swiyenge swo fana na timhaka ta swibedhlele sweswo swa ku taniya a gezi ku famba ka gezi a swi ri khumbi xiyenge swoleswo kambe lomu kun'wana load shedding boom Bonset ini vula leswi ne hi karhatiwa hi ku ri loko hi vulavula hi xilungu vanhu hi hatla ku twisisa ku loko hi ku load shedding loko u twisisa ku load shedding swi vula hina hi ta kota ku twisisa ku ri loko va endla load shedding a hi na problem wo fana hina van'wanyani hayi ku a hi yangi xikolweni hi yili ka swilo sweswo na sweswi ni vulavulaka ni le ku tirheni hi gezi se loko ni vulavula hi load shedding i timhaka ta ku share gezi loko ku ri na overload ndhawini yo karhi loko hi vulavula hi tindhawu ta hina laha hi nga kona amakaya hi tirhisa ti-words hi vulavula hi ti-TV hi vulavula hi tilayiti hi vulavula hi ti-3 na 3 leyi hi tirhisaka ni mi twa kahle ku mi ya kwihi na mina mi vulavulaka na mehe swa gezi a ni swi welaweli ni tlhela ni dyondzisa na vana lava va nga hetelela va pasa van'wani ti-engineer sweswi ni vulavulaka na n'wehe loko ku vulavuriwa hi load shedding a ku vulavuriwi hi muganga wa ka Mtititi kumbe muganga wa kwihi ku vulavuriwa hi grid leyi khumbaka tiko hinkwaro kusuka aka Matiyani ku ya a Cape Town kusuka Musina ku fika a Durban sweswo leswi swi vulaka ku gezi a ku hungutiwi hi ku n'we mi tirhisa ro tala kumbe mi tirhisa 3 phase kumbe mi tirhisa yini gezi hinkwenu loko hi tirhisa ri suka ka grid yin'we se grid yeleyo loko va ku sweswiwani availability i 29 megawatts 29,000 megawatts leti nga koho swi vula ku loko va lava ku yi nga hundi laya ku system yi nga collapse nangwe mi tirhisaka swigezani swintsananana va ta tima hi ku ya hi ku siyerisana ko loko ku nga ta ku kunguhatiwe hi va ka Eskom nemetwele papa a hi hindzeni yimani kuma nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we ku ya ta emiseveni a hi amukeleni Hlolani Fanuel Magayisa eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwale Kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula vupfhumba bya yini mara vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i ya tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suke xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka sweswo mingisela Munghana Lonene FM a hi kuti 0860002543 hi le ka stage 4 namuntlha xa ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana mingiselo wa mehe a siyerisana gezi leri a wu vhiri tirhisa yi ri wexe ni a siyerisana se ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana hi le ka stage 4 mingiselo wa mehe kwalaho nga va u kho yingisela u ri koho ku na mingiseri loyi i lange ku ye a nga tiviwi i le Phalavula i nhlekani inkomo botati mpfuke mpfukeni njhani papa pfukile mina xikalavitu mina xirilo xa mina a ni xokola vhikini mi makumeni mahungu ya ku Phalavula ku le ku strikeweni hi timhaka ta service delivery so mina xa mina xirilo i ku Phalavula hi na timayini timbirhi ku nga Eskom na PNC lembe rin'wana na rin'wana yi le ku pfuneni ka community ya Phalavula ngopfungopfu ka mapatu yi le ku pfuneni swinene I'm sure endle patu ra ka Silwane na sweswi yi le ka phase 2 ya patu ra ka Silwane na patu ra ka Mashishimale mara hi na challenge ya patu ra Majeje patu ra ka Majeje 1 kwala mundzweni leri endliwaka kusuka la tribal ku ya R71 patu leri ya ri sungule xikan'we na patu ra ka Mashishimale mara a ri le ku heleni a ni swi tivi mhaka ku ri endliwa hi masipala leri ya ra ka Mashishimale ri nga endliwa hi PNC sweswi ni vulavulaka na n'we ri herini
ene khanselara report ya vo a yi le kuteni kahle ka vaakatiko ku va kota ku swi tiva ku problem ya ko yini project ya ko yi famba yima ene patu leri nga ku endliweni i mapatu lama ma pfunaka vanhu ku va kota ku ya mintirhweni and then xo hetelela hi na patu ra matikoxikaya ra la Ninankulu kusukela kwala Ninankulu ku ya Baranuka amatikoxikaya khansela nkuna na vo va khonde mavoko a ku endliwi nchumu ivile leswi swi nga ri na swimpfulani nyana ku vete ku pfuleka magoji timovha ta vanhu to tshoveka la patwini so mani lava cheka ku masipala wa hina wa swi vona ku ri PMC yi le ku zameni loko hi fika ka mapatu la Phalavurwa na hi leswi ni nga ka xirilo ka swona inkomo hikokwalaho ka yini milange ku ri la ka xiyanimoya ni vona ingaku va ta hatla va swi twa because loko minkarhi yo tala ni ri ka eka this program ya Afrika Wa Vulavula tindhawu to tala leti vanhu va rilaku swi hetelela ku va na report leyi kombisaka ku impela ku na swin'wana leswi nga ku endliweni mara loko hi nga rilanga kona swilo swa koho a swi fiki makumu report leyi nga na yoho laha majenje a yi vulavuli ku komba ku ku na swin'wana swi nga ku endliweni ku patu leri ri kota ku hela ene loko hetelela ku na mpfula ndhawu leyi va endlaku patu leriya i ndhawu leyi nga na va swi vitana nhlangasi underground water lero swi ta hetelela project leyi yi nga helangi yi nga heta na 2 years yi nga helangi ene i patu leri ri pfunaka vanhu masiku hinkwawo ku ya mintirhweni ya ku ya dorobeni siku rin'wana na rin'wana siku na nhlekani so hi swona swi nga ni endla ku ni ku swa antswa ni teka munghana lonene and then ni ringeta ku raiser concern ya mina khanselara wa ndhawu liyani i ward 3 khanselara wa koho i khansela Sindani hi vo Jafet Lwane hi vo va nga khoma ndhawu liya so a hi swi tivi ku endleka yini and a ku na progress inkomo kambe loko mi nga swi tivi mi kha mi va tiva mukhanselara swi vula ku a mi fanele mi va vutisa ivi va mi nyika nhlamulo loko va nga mi nyiki nhlamulo leyi enetisaka mi hundza mi ya lava mi ya ka masipala ka masipala vo fana khanselara na masipala va fana a hi nge yi kumi nhlamulo ya ku twakala because project ya ko yi famba yima so that's why mina ni decide ku santswa ni rila kwala ka munghana lonene kumbe hi nga pfuneka ani ali va masipala hambi ku ri meyara hi nga va lava kambe lexi nga koho i ku na n'wehe tanihi vaaki mina va vutihlamuleri bya ku mi ya mi tihlanganisa na swiphela loko mukhanselara wa n'wehe a nga mi pfuni ma hundza mi ya ka meyara loko mi ya ka meyara na ku project leyi mi vulavulaka yona yi na leswi va swi vitanaka steering committee leswi vulaka loko ku ri na steering committee ma kota ku vutisa ka timembara kumbe swirho swa steering committee liya ku kasi project ya n'wi yi nga heli ku va ta vula va ta mi byela ku lawani xiphiqo i ku hava budget kumbe lawani xiphiqo i ku hava yini ivi mi kota ku swi tlakusa sweswo mi siyisa mahlweni hi lavisisini swo tala a ni le ka komiti ya nchumu mina no va muakatiko mara loko ni kha ni cheka lava va steering committee timiti leti va ti khomaka minkarhi yo tala hi letiya ta ku vulavula hi ti-subcontract ta ku munhu a ya kuma mali no ti ku project yi hela lero swi ti komba ku nga ri na progress at all hi lavisisini sweswo mara a va na nhlamulo na vona ni kombela mi khomisa sweswo ni mi tlhelerisela ka muhumelerisi hi ta kota ku kuma tinambara ta n'wehe ku mhaka leyi mi yi vulavulaka a yi ta fanele hi vheyisala wa ndhaku hi kota ku twisisa kahle xiphiqo i ku nga ku ri na switulu swi nga le ku lweliweni na n'wina mi kha mi lwela xin'wana xa swoho sweswi mi nge ya ku terikwile kumbe hi mpela ku na xiphiqo ku ya hi leswi mi swi hlamuserisaka xiswoho hi ta kota ku yisala ndhaku mo khoma tani a ku na nkinga bota inkomo 0860002543 un'wana mingiseri lo nhleka mi njhani n'we hi xumisa n'wina tata ntirho mina hayi vupfukeni mi rini n'we vavanuna swilo a ho pfumela hinkwaswo ku South Africa ya ri hava laha ku nga kahle tindhawu hinkwato ti borile ku hava leyi nga yinene ngopfungopfu yona Eskom kasi why vanhu va nga vuli ku lava va famba ku va balesela ku va kota ku tsemela tintambu mi vula ku vo tsandzeka no khomiwa vanhu valavo a ku tirhi maphorisa ku tirha mi kuma ku tala ku tirha ti-security laha na vona a va fanele va va khoma hikuva masiku hinkwawo hi ri maphorisa a ma tirhi masocha ni tsundzuka a yisiwile kwele why va nga vuli ku na laha hi nga pfaliwa kona ku na boundary ku laha hi nga hindzi vanhu lava kota ku survive se
nga tlhelela automatically mi kuma ku se eka stage 6 swo makiwa kunene phela swilo ngopfu loko mi languta ku a hi khale ngopfu holobye wa timhaka ta gezi va vulavule na vateki va mahungu va ku va ku hayi mhaka ya mphakelo wa hina wa gezi wu tshamisekile hayi a hi tikombi hi ri na swiyimo swi nga hi tikela ku fika se ivi jikijiki hi ku stage 6 ma swi vona hi swona leswi hi nge swilo leswi loko va tshama hansi va vulavula va 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 ri kona na lava ntlawa lowu wu tibyela ku hela ku destroya South Africa ene laha hi kose va nga yi kota South Africa ene a ko va ANC tsandzekaka ku na swiyenge swo karhi leswi va swi tivaka na vona va ANC mara va chava ku heta swi sungula hi kwihi swa ha fana swo swa titraka swa ha fana same like va tiva lava endlaka swilo leswi mara hikuva va tiva ku tin'wanyana ti-opposition party a ha faki ANC ri yoxe sweswi hi ku loko ku ri ku ti-opposition party why ti nga ti na solution to ku a hi lunghizeni laha mo ri la ku la ku strike masiku hinkwawo leswi mi la ku hisaku xikotiri ene va mi nga solvangi nchumu mi endla ku South Africa yi ndendemela yo vuliwa hambi bava hambi mhani va lava ngeti hi suka xihwambareni tlhele swin'wanyani mara mativa nametweni hoyi kona inkom 0860002543 a hi ku tumingisiro meko kahle xiphiqo xa hina kumbe hungu leri nga na rona hi rihi andaka leswi sweswo mingisiro mugana lona FM khumenkombo timinete ntsene yi nga siba awara ya 13 a hi kumeni un'wana mingiseri loyi sivi enhlekani kutse mi pfukile hayi ku rhulile va mi ri yini n'we koka ku nga rhuli mhaka ku loko swilo swi nga fambi a swi fambi hi to vula ku loko ha hanya ku rhulile yingisela mingiseri la ka swin'wana leswi a ni nga tshembi ku i ntiyiso se ni za ni yi pfumela swa ku swi nga swi ri ntiyiso hi mhaka liya ya gezi loko va vulavula van'wana ku hayi ku na lava benefitaka hi mhaka ti-electricity a ni nga swi pfumeli mara se ni za ni swi hleketa ku swi nga tshika swi va swi na ntiyiso hi ndlela leyi loko mugangeni ku ri na ni to nyika xikombiso hi damba ra mati leri nyikaka a muganga ya mune ri swi kota loko engetela ka muganga yimbirhi kumbe yinharhu ehenhleni ka leya mune swi ta hetelela ri tsandzeka damba ra mati ku ri nyika muganga liya mati so a hi swi twa la ka wayilisi ka varhangeli va tiko ku a switichi swa gezi ku na leswi yakiwaka swin'wana swintshwa tanihileswi siku rin'wana na rin'wana a miganga ya engeteleka mara a hi ti-report tin'wana ku ka pulani ya voho ku herisa leswa ti-loadshedding kumbe ku herisa a gezi leswaku ku herisana ku tirhisa a swi twisakala swo leswi hi swi twaka ko tshika ku va betere va vekisa switeji mara a swi na nhloko ku hi ka nenenene ku ta hetelela ka rin'wana ra masiku xiyimo xa mhaka gezi swi va kahle tikweni se a hi swi kumbe ku ka hi nga yingiseli kahle la ka mahungu a swi na nhloko swi za swi ni tshembisa swa kumbe minkarhi yin'wana va kona va kumaka xa n'wanchumu hikuva ku famba gezi a ni nga pfumeli khale loko swa ha sungula mara sweswi a ku na nhlanga leyi balekanga kambe leswaku mu nga va swo mi tlula ku ni nga pfumela hi ku va swi vula va hlamusela ku sweswi hi fike laha sweswi gezi ra hina leri hi kota ku ri endla tanihi Eskom ri fika laha sweswi hi ta ringeta ku pfuniwa hi gezi kusuka kwihi hi ndlela leyi sweswi hi ta kota ku kuma gezi hi ndlela liya se ni nga pfumela ku swi nga va swi mi tlula kun'wana kambe leswi ni nga feki ni swi twisisa i ku a hi khale ngopfu va vulavula hi timhaka ta ku ta va na gezi ri sukaka a Mozambique a hi khale ngopfu va vulavula hi timhaka ta ku ta va na gezi ri sukaka a Botswana kambe stage 6 ha fika se a ni swi tivi ku loko a gezi leri ri le Mozambique na le Botswana a ri nga ri kona swi vula ku heta ka stage 10 na
hi laha ni nga swi twisiseki na mina hi swo swi vavaka ngopfu va vona tolo ni hlayise ntirhweni kuma gezi ri nga ri kona lava va nga tiyisela va rivi hi malevhele ni tlhela u pfuka na mixo na ndzala ya mina gezi futhi a ri kona swa tika vutomi lebyi va hi tolovete swilo leswi se swa hi tsandza ku hanya loko ni layisa khansela a ni voni ni ze siku rin'wana swi endli nga ku jogi ni swivona swa hukanele khansela a ni voni ni layisa makhansela mambirhi mara ni swivona swa ku swilo leswi a swi yisi hela ni khansela ni voni loko a vo ringeta sweswe ku hambi ko ku lovula ka gezi ra Mozambique khale va tshama va ri koka malembe ndzhaku hala ndzhaku hala a ku na gezi ra ri tirhisiwa ra Mozambique hi mfumo lowu nga ndlula a wu nga wu tekanga a va nga ri kokanga hi mthetho se ri tsemiwa gezi riya se mara hambi hi sweswi a timayini leti ti kona a ti humesi malahla ku endliwa switichi swin'wana ku kota ku yiwa mahlweni a wu nge dipendi ngopfu hi swilo leswi nga xi kumaka ka methena va ri kwembero hiyo a ri na munhu because Mozambique na yo loko yo vona swaku ya tikeriwa yi va ri tema gezi kumbe yi tema ntwanano lowu va nga ta va wu savile ku va ta nyika gezi maka swa switichi a swi ta pfuna ku humiwa ka ku pfumaleka ka mintirho le a ni phalale ni tshame nkarhi wun'wana liya le a ni phalale ni tirhela hansi project ya a yi ri yikulukumba ya accommodate vanhu va ku tala a va niti valungu lava le China va tlha va ta endla switichi swin'wana swa ku ngetela ku kota ku hanyiwa laha tiko leri a ya ha swi tivi inkombuteni ezra ku munhu zakana a swi tivi ivi swi twisisa ku ti hakerimisi Avuxeni Butpet hi mina Henry Kwele Cottondale mhani busisiwe Mkhwebane a lo nghenela ku sirhelela vayivi ntsena a nga zanga endla xo vonaka hawu mi fika njhani ni kwalano Henry Kwele Cottondale kasi un'wana a nga tisa hungu hi leyiwani i ri yena Mr Sam Mathebula wa Ngirivani hi swona ku wa Ngirivani iri enhlekani khalanga na muhumelerisi xirilo kumbe hungu ra la akhonhuku i madzolonga xiyimo se xi hume ka vulawuri Butpet buti wa mi swa nyanya u nga zi u ku kumbexani se misava yo hela a swi hlamuseleki ku endleka yini akhonhuku ku endleka yini umtshana holobye bekitele va nga swi hlamusela kantswa hi ndlela leyo 0860002543 kuna vayingiseri loyi nhleka ehlekani Butpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM vulavula na Moza 20 la Rustenburg mara no karhi no huma ka N'wamitwa mina ni lava ku fakanyana xitsundzuxo nyana hi tlheleni ra timhaka ta service delivery kahle switereko leswi hi va ku na swona Butpet tanihi muntshwa ni vona ongeti ku na swin'wana mfumo a wu fanele wu swi endla ku va wu swi papalata switereko leswiwani hi ndlela leyi ku na subject leyi a yi fanele yi addressa timhaka ta municipal governance na timhaka ta provincial governance na national level ku ri kahle vanhu loko hi heta ku va electa i ncini lexi va fanele va ya ku va xi endla leswi swi ta pfuna ku loko hi va hi ri na probleme mina na probleme ni ngheneriwa hi mati phakati ka yindlu ya mina ni ya hisa xikontiri hi ku a ni swi tivi swa ku ni fanele ni ya ka mani loyi a fanekele ku a dila na mhaka leyiwani ya yini na yini ma swi vona se leswiya loko ku va ku ri na subject leyi nga ta addressa ku timhaka letiwani for upcoming generation because mata la Rustenburg for xikombiso lava va nga haleni va nga yima na mina kusuka la a Ramchana ku ya fika Kanana vhiki rin'wana na rin'wanyana loko ku va ku ri na load shedding va te yi fanele va 3 hours yi overlepanyana yi va 3 hours and half community ya huma ya hi pfalela patu loko ku va ku ri na probleme va ku mati a ma kahle ku pfariwa timayini leswaku a hi swi tivi na ku hi kwihi lomu ku fanekele ku yiwa kona hi ya fika hi report kumbe hi lava clarity ya ku kahle i ncini lexi endlaku ku hi va na problem leyi hlanganaka na yona ma swi vona ene mingiseri wa mina a hi mhaka ngopfu ya ka hi nga swi tivi swin'wana ho langa ku ka hi nga swi tivi kun'wana ho tirhisiwa hi ku loko ko tshika sweswi ni mi byela ku sweswi loko ko tshika ku sungula nkarhi luwa
nguva ya timhaka ta swa tipolitiki swa ku vota swa ku ndla yinini swo boha ku va na switereketereke leswi hi ku loko n'we mi tsandzeka ku kuma xitulu hi ndlela yinene ka vandla mi ya ta hi hala tlhelo se mi ndla leswiya swa ku hlohlotela vanhu ku va va endla swilo swo ka swi nga ri swona hi ku xikombiso lexi mi nga sungula hi xo xa ku ku na laya va pfalaku mati va nga phayiphi yi nga fika yi nghena matini la Phalavurwa van'wani va ku phayiphi mati ma nghena andlwini ya vona va ya va hisa xikontiri hi yo mhaka siku leri yani vurini ku kahlekahle va fanele va khomiwa hi ku lexi a va fanele va xi endla a ku ri ku ya ka masipala ivi masipala yi kota ku vona ku i mani a nga boxa phayiphi laha nga boxa phayiphi a byala vutihlamuleri ku tlula ku ya va ya hisa xikontiri se ku nge vi ntiyiso ngopfu ku vanhu vo ke vutivi vo langa ku ka va nga ri na vutivi ende mhaka leyiwani good bet ku yi tatisanyana i ku loko a yo va hi sungula aka xikolweni aka primary level ku ya ehenhla hi karhi hi dyondzisa vanhu a swi ta endla na ku na vantshwa va va interested aka timhaka ta ku va vota because loko mo languta kahle phela vantshwa vo tala a va interested ka timhaka ta swa tipolitiki ende hi governiwa hi ti-politician ndhawu leyi hi vo va hi tekelaku swiboho leswi fikaku swi hi tshikilela ni lava ku ta mi kombisa xikombiso xin'wana xo hanya lexi xi nga le ku endlekeni laha ka n'wamito na khensa ve le ku hi fakeleni ka paving laha mara vanhu lava va nga tirhisa paving na leswi swi nga fanisa swona loko ni vutisa ka lava nge le kaya loko lo vitaniwa paving yi nge le ku teni se vanhu va paving va rivala ku sweswiwa na kama swi tani mi ta mi twakarile ku fika kwala mi nga twala kona mingiseri wa mina ni khomeli ku a hi kotanga ku va hi hetisa hungu rorolero hikokwalaho ka xiphiqo xa vuhlanganisi loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya ti-network leti nga hansi ka ntshikelelo swinene hi mhaka ya ku un'wana i lava ku vuyeriwa hi swin'wana se hi ve ti kuma hi ri ka xiyimo xexi nga ka xo xa load shedding lexi kavanyetaka tiko hinkwaro ivi ku fika na makhamba malama nga koho ma yiva tibetiri leti va ti-network a va vekeri lomu ka tithawara ku hi kota ku kuma network na hambi gezi ri fambile ivi kusuka kwalano va katsana na van'wana va maphorisa lava nga swi laveki ku tirha va tirhela tiko ivi tiko ri vheta ri va tani kumbexani leswi yan'wana mingiseri a nga tshama a swi vulaku hi failed state kumbexani hi fikini Afrika Wa Vulavula hi to vitana van'wamahungu yi hlamusela hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu a swi tsutsumisani loko hi ri ku tsutsumesi va ri n'we mi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzani loko munhu wa wena o wa ximhandzani nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximhandzani ya wina a wu wina Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula ela nga kona mingiseri mugala lona FM sa leti mina ta mune ntsena ku va yi va awara yan'we un'wana mingiseri loyi mawani Mfukeni bot. Mfukeni mjani na? Mfukeni mativa mina na xirilo man. Mara xirilo xa mina a ni swi tivi manga ta ni pfuna because president na kulukumba wa tikhoto va involved ka xirilo lexi ni nga na xona. A ni ri ku langutiseni ka court judgment ya namuntlha ya mayelana na public protector. Ku tekiwe ti-case tinharhu ti katsiwa ndhawu yin'we i ya president yin'we i ya public protector wa hina yin'we i ya DA mara loko se ku ya dismissiwa swilo leswa va DA na va public protector munhu loyi a hakelisiwaku ti-cost kusuka a xikhwameni xa yena chungwini wa yena i public protector wa hina ntsena ku ve na DA yi luzini ka yin'we ya tikhesi leti ya tinharhu and loko mi cheka le ka ti-application leyi a applya kona a applya as a public protector hayi yena as our dutiful competent public protector se ni vona ingaku president na zondo vele ku hi dlayeleni ka tiko hi ku wa ku fana na mina kusukela namuntlha tikhota na ha ti tekeli nhlokweni kambe ku hakerisiwa loko mo languta phela sweswiwa msirhelelo wa aki hi ye munhu a ni tivi ku mi kha mi ni twisisa swini va ku tsonana i munhu loyi a nga te loko va n'wi yimisi a ntirhweni president ivi hi ya teka xiboho xa ku landzelerisa ku ni nga yimisiwi ntirhweni se loko munhu a yimisiwe ntirhweni i tlha a tirhisa switirhisiwa swa le ntirhweni ku tilwela no but
application yi ri public protector ne so loko yi ku public protector a yi ri busisiwe mkwevana loko a yo applya as a mkwevana a yi ta va loko va teka xiboho xa ku emkwevana a faneleke a hakela xitwala mara a ni khoto yi tirha hi le evidence leyi nge le henhla ka tafula ni pfuli order ya kona la okay i public protector and the public protector i institution i chapter 9 institution mara loko se mi ya lava ku swilo swa institution swi hakeliwa hi n'wansati wa Afrika eku zondo na Cyril a va lavi ku hloniphiwa kube loko va ku va nyike swivangelo swa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku ti-cost ti hakeriwa hi former suspended public protector ku hava a ni ta kombela mi hi kumela loko hi japela halaya ka van'wani mi hi kumela munhu loyi a nga expect ka swa constitutional court Afrika a hi basisela because a swi ni khomi kahle mina ni nge he ti tekeli nhlokweni ti-court na Cyril ni nge he n'wi tekeli nhlokweni Zondo vhela na ha n'wi tekeli nhlokweni kusukela khale ko va ku namuntlha swi nge he koteki la ku bula na va University ya Mpumalanga hambi ko va Monday boti hikuva loko ku ve ku vulavuriwa hi public protector i ku luzi na DA why DA va nga ku helenzile kumbe va chuza n'wana kwalaha va ku hakela ti-cost wena mara loko swi fika ka public protector va fika va ku vutisiwe hakela ti-cost kusuka chungwini wa wena a swi twala Nemetwini mawani i awara ya n'we henhla ka nhloko mingisero mugana lona femi nkarhi wa ku yi kuma mahungu ya misava hi lawa ya tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi tatana Hlulani Fanwell Magayisa ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka loko hi yele va nga ko hi leyi kaya timinete ntsena ku bila awara ya 10 ka mugana ya lona FM makomba ndlela khesa swinene loko hi lombe ndleve hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mirikoho eka nhlekani lowu eka ku tisela nongonoko walowo wa Afrika Wa Vulavula kusuka la studio 13 Polokwane hi laha hi nga koho ka Eskom nduku ku tisela wena hi ri laya Masingita Mall tanihi ntolovelo ra vuntlhanu rin'wana na rin'wana hi va hi ri kwalaha se na munduku ni ta va kha ku tisela wona hi ri again a Burnstone Iswa swa mingisero mugana lona FM la ku ya le Mbombela ya University ya Mbombela la lava ku bula na va university va ngeri ku na timhaka leti va lavaka ku rixaka ri ti tiva university leyi nge le ku kuleni university leyi nge le ku mukeleni machudeni hi ku ya hi ku hambanahambana ka wona se xivutiso i ku xana loko yi kha yi mukela machudeni hi ku hambanahambana ka wo swi vula yini loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava va khumbekaka loko swi ta ka timhaka toleto ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula ka timhaka ta vadyondzi hi ndlela leyo loko va languta matimu ya yoho kusukisela loko yi tumbulukini yi tise ku hambana ka muxaka wihi loko swi ta ka timhaka leti ti khumbaka university liya ya Mbombela kulunga Ubisi va yime kulunga ku va hi ta kota ku va hi bula na vona kwala ka mugana lona FM va hi byela ku ri tanihi university va ri yini kahle hi swilo leswi ve ngeri va lava ku rixaka ri swi tiva ngopfungopfu loko swi ta hi timhaka ta matirhele ya voho ya siku na siku hi ndlela yoyoleyo kasi swin'wana xi ka koho i timhaka letiya ta ku thoriwa ka professor lava va nga koho la va ta hi byela kahle tanihi hi deputy vice chancellor i tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va kha hi bula hi tona loko hi bula na nkulukumba Ubisi kwala ka mugana lona FM makomba ndlela kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla loko mina na wena hi sungula hi hundza hi laha hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisero mugana lona FM 13 ntsena ku bila awara ya 13 a hi ku mingisero me kwalaho nga koho ku n'wangulo wa wena wu ri yini khomete timhaka nhlekani lowuwani kambe ke hi nga se twa sweswo a hi yeneni ka tatana Ubisi ntere va suka ka University of Mpumalanga Ubisi nhlekani hi mi amukeleli ka mugana lona FM nhlekani ku haxita la xota na vayingiseri va mugana lona University ya Mpumalanga yi na swilo swo tala leswi yi nge le ku swi fambeni kambe ke a hi sunguleni ka mhaka nkulu leyi hi ku ya hi hungu leri mi nga ri humesa mi vulavulaka hi yona ku thoriwa
ka vanhu lava va ha ku thoriwaka a University ya Mpumalanga na ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va vanhu va swi tiva ku mi thole vanhu lavawani? Excelsa Muhashi na nkarhi lowu nga hi nyika wona. Tanihiloko ya vurile ka media statement ya hina ku ri ku tholiwe ti-deputy vice chancellor timbirhi ku nga Professor Moses Mbewe, deputy vice chancellor ya postgraduate studies, engagement na planning, then ku va na deputy vice chancellor Aldo Strubel, deputy vice chancellor ya research, innovation and internationalization. I swa nkoka swinene ku ri hi tivisa vanhu ku ri hi thole deputy vice chancellor letimbirhi because university yi le ku kuleni ene loko yi ya yi kula faneke yi va na vanhu lava nga dedicated ku ri va focusa ka swin'wana university leyi nga phesweni ka swona, including swo fana na research, innovation, internationalization. Yi languta ku ri university yi relate njhani na ti-university tin'wana ta le matikweni mambe ti nga va ti ri ta la Afrika kumbe ka ti-continent tin'wana. Loko mi ka mi vulavula hi ku kula ku na swikombiso leswi mi swi vonaka tanihi university ku impela university ya n'wi yi le ku kuleni, mi vona yini? Loko mo kota ku ni pfumelela Mahashi, maybe mi nyika vayingiseri background leyi ku ri university yi sungule hi 2014, yi enrolla about 169 ya vadyondzi, a yi offera ti-qualification tinharhu. Khume wa malembe later ku nga this year, because yi established hi 2013 mara hi February 2014 yi enrolla ma-student ya yo sungula. This year university yi offera ti-qualification ta 65. So loko mo languta from tinharhu to 65 ma ku ri university ku ri loko yi sungula university a yi na 169 ya ma-student. Sweswi university hi lembe ra 2023 yi na more than 8,200 wa ma-student. Ka ti-qualification ta hina ku na leswi hi ngo ti-undergraduate studies, ta lava loko va humaka ka matric va nghena ka to ku nga ti-bachelor of arts, bachelor of education, ti-BCom, hina to ti hlayile swinene. But hi tlhela hi va na ti-honors. Loko munhu a hetile qualification ya yena yo sungula nga continue endla honors, hina na masters, mara se hi offera na ti-doctorate degrees. So loko munhu a lava doctor of education ku na ti-PhD ta yi 4 leti hi ti offeraka. So hi sweswo hi vona ku ri university yi kule ngopfu eka nkarhi wutsongo wa 10 years, and yi kotara ku catera swilo swa ku tala, including ya ku introduce na law, LLB, na so vudyondzi bya vo social work. Mativa an kan vulavula na muhumelerisi a khale ngopfu hi ka hi vulavula loko hi kha hi lulamisela nongonoko loku university leyi yi na 10 ra malembe, ivi ndzi vutisa ku phela a hi khale ngopfu ha ku twa ku se university ku na university ya Mpumalanga, se swi vula ku se ku fambiwe 10 ra malembe. Loko mi nga mi languta timhaka ta mapasele ya vona, va pasa njhani vadyondzi lava? Mapasele ya university ma kahle swinene. Mi tsundzuka swa ku ti-university hinkwato before ti offera ti-qualification fange ti apply ka council on higher education. So hi vo va nyikaka accreditation va ku va nga offera ti-qualification leti na leti. So university yi na ti-process in place ya ku yi apply ti-qualification ta nyuwana, mara yi na ti-quality measures leti ti tekaka ku ensure swa ku hi maintain high quality. Mapaselo ya hehe ma le henhla swinene, above on annually in about 85% pass rate, which is above what we call like a national average at university in quantity 26. So kuna average at university, and then in most cases we were above that 80%. My university kuna so yi thole vanhu vo tala va nga experience ku nga ti lecturer, ti professor, vo tala va ko a va huma ka ti university tin'wana.
so swa pfuna leswiya swa ku i kuma vanhu va experience hambi fangi na n'wina mi kuma vanhu van'we lava nga ta huma ka n'wina va endla ti-masters va endla ti-PhD va dyondzisa mara swa pfuna nkarhi wani ku kuma ka ti-university letin'wani ku ri mi ta make sure ku ri quality leyi mi offeraka yi in par na ti-university letin'wani mara nkarhi wu fambile nkarhi wa tsutsuma a swi tshembisi swa ku hi na 10 years mara swi tani hi na 10 years and university yi le continuing yi le kule ni lava ku hi ta fika makumu kambe hi nga se endla tani ku na swihlawulekisi leswi kumbexani mi nga vulavulaka hi swona hi vanhu lavambirhi lava ku thoriwaka tanihi ti-deputy vice chancellors vanhu vo fana na vona professor Moses Mbewe kumbe bona Dr. Aldo Strubel ku i ncini lexi xi nga endla ku mi vona swi ri na nkoka ku ko xikombiso Dr. Strubel va fanele va va koho ka research innovation hambi yona internationalization hi ndlela yaleyo hi nga sungula hi Professor Moses Mbewe Professor Moses Mbewe before a sungula ka position leyi a nga ka yona sweswi ya deputy vice chancellor postgraduate studies engagement na planning a ri dean wa faculty ya agriculture na natural sciences kusukela hi 2016 la University of Mpumalanga mara va ta va na experience yo tala because va tirhile University of Limpopo va tirhile University of Northwest va ri director kona va tlhela va associate professor ma Professor Mbewe i full professor va khoma PhD ya vo yi huma a University of Cambridge in the UK so i munhu wa ntokoto swinene i munhu wo hloniphiwa hi tintangha ta yehe ka space xa higher education Dr. Aldo Strubel va huma before va sungula ka position ya vo leyi va nga ka sweswi ya deputy vice chancellor research innovation and internationalization a va ri executive director ya strategic partnerships a National Research Foundation mara before va ya ka National Research Foundation va tirhile University of Free State la va tirhaka office ya vice chancellor va ri director koho mara va khome na ti-position tin'wana to hlaya leti va endlaka swa va na experience va va qualified na va na PhD leyi focusaka ka agriculture so hi tshemba swa ku hi voho vanhu ka vanhu lava nga langutiwa hinkwavo hi voho vanhu lava a va ri fit for purpose for the position lesi and it's tsake ngopfu as university ku ri hi tikuma hina varhangeli vo tala a hi hetseleni machudeni lava va le ku tsaleni ka va la ku tsala trial exam va la ku ta dyondza ha xawa mi langutela ku teka machudeni yo tanihi kwihi a University of Mpumalanga naswo mina ti-campus tingani University of Mpumalanga yi na ti-campus timbirhi hi na Mbombela campus leyi nga le city of Mbombela khala yi vitiwa Nelspruit yo yi nga main campus ya hina hi na campus yin'wana yi nga le Siyabuswa yi focusa ka education early childhood education ku va specific machudeni lava va nga busy va tsalaka ti-exam sweswi kombela ku va apply application ya hina yi pfule hi ti 1 ta June yi ta pfala hi ti 30 ta November nkarhi wun'wana swa karhata u kuma swa ku vanhu va le ka matric mara a va apply hi January se va lava space so hi kombela ku va apply ka hana nkarhi va nga tirhisa ti-results ta vona ta ka grade 11 va kota ku apply then hi ta languta ti-application ta vona obviously loko se va kume ti-results ta vona hi ta languta ku ri va meet ti-requirements based ka ti-qualification leti va nga apply to mara hi kombela ku ri va apply ka hana nkarhi nemetweni mi hetsela mo ku yini Ubisi no i khensa swinene university tanihi a hlamuselile lembe leri yi ta heta malembe ya 10 a ku na micimbinyana kumbe xintirhwanyana lexi mi nga ta xi endla khala nga heta murhamba ku ta va ko micimbi hi ti 3 ta November ita murhamba mara ku ta va na ti-activity to karhi ti nga va ta build up to ti 3 ta November
ta sungula ti-activity ta hehe hi ti 3 ta August laha hi nga ta va na public lecture leyi nga ta deliver a university mara hi ta yi live streama na yoho. So ku ta va na ti-activity to karhi leti hi nga ta mi rhamba ku ri hi kombela mi share na vahaxi na vayingiseri va n'wina ku ri ku humelela yini University of Mpumalanga. Aha, khensa ngopfu Ubisi, hlayisekani vana siku lerinene. Cancel khala Inkom sweswo mixerom ka Lona FM nkulukumba Ubisi va suka ka University of Mpumalanga leyi nga na ti-campus timbirhi a Siyabuswa na le Mbombela. Kasi a Siyabuswa hi lava ngiri va langutana ngopfu na timhaka leti ta early childhood development ka tlhelo ra dyondzo. Okay, hi nga kuma minxeri wun'we tindani. Okay, a hi kumeni wun'we kambe hi ta n'wi teka endzhaku ka loko hi kandziyela. Hi kona ku ta korhekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela twi eka SABC Plus. Ila nga kona mixerom ka Lona FM eka 0860002543 hi ndlela leyi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku fana na loyi mingiseri nga na yena la nhlekani. Tatana Kalanga. Papa. Minjhani na? Pfukeni minjhani? Ni tsakisa ku mi tlanga xinavetiso lexi xa ku va ta loko va tilidara va vona ku na xitrike va tsutsumela kwale a va veki milawu. Ya kulumba luwani xinavetiso xa vulavula swinene lera ku loko ri ku na malembe le matako a va fane va dyondza va veka milawu ku tlula ku tsutsuma va ya la swi nga humelela kona. Ya namuntlha ni la ku ta liya vutisa Mukhwevani liya. Mukhwevani i mhangu ku ti lavela i mhaka ku leswi a nga swi ku nghena ka yena a nga nghenanga i va nghena a kongoma munhu a nga ha tlangi bolo se a tlanga munhu ma swi vona. Kambe loko mi ku i nghene a nga ha tlangi bolo a tlanga munhu ka mina ni nga swi tiveku mi nga ni kombisa yini hi sweswo? I ku manghene ya loko a nghena i vhe a ya ka section liya va yi vulaka boti mahowani liya va ngo veri Zondo na president va va tekeli nhlokweni a hi ntiyisi ngopfu hi mhaka ku a tlanga ka section yo karhi. That is why the HM yi tshama ka yima na yena hi mhaka ku a va yima na section leyi va Ace Makhashilo na va gendleni hlekisa laha. So va mahowani loko yi ku a na va tekeli nhlokweni namuntlha a yi tshama yi va tekeli nhlokweni vhele ha swi tiva hi ku loko vo za va nga yimi na yona yi sungula ku kwata va mahowani hi ku a ni va tekeli nhlokweni ku va ku mislead vanhu na sweswo so a ni yimi na yona mahowani mina. Kambe ni vula ku n'wina ni byeli loko mi ku va fike va teka tlhelo va ku se va yima na khale ka president loko mo fana mi nyika swikombiso swa ku hikuva va ndle leswi i xikombiso xa kahle xa ku va teka tlhelo va ndle ya hi ku na milandzu leyi tala yi nga va tsandza butep ene loko ri ku yi va tsandza a va tikomba ku va lwela side lera ra fiction liya hi mhaka ku milandzu yo tala yi hasliwa court va kombisa ku a va nga ri kahle na milandzu yo tala va kombisa ku va nga ri kahle lero milandzu ya ku ni tshemba ku na huma yi tsundzuka leyi nga va tsandza mi kuma ku a va lwela side rin'we vo a va nga yimi na ntiyiso loko ri ku ya hi mina mhaka ku loko ze swi ri la hi court swi obvious ku a wu nga yimi na ntiyiso se mina nyoni namuntlha hi yo mhaka ni ku i mhaka ku ti lavela hi mhaka ku leswi a va swi endla hinkwaswo a swi komba side rin'we and a ku heteleli court a yi nga yimi na vona ma swi vona se court a yi nga yimi na vona hi mhaka ya ku leswi va swi endlaku a swi wemela tlhelo rin'we kumbe hi mhaka ya ku court yi yima na tlhelo rin'wana? No na ku leswi va swi endlaka a swi nga fambi na milawu ngopfu lero ra ku mindzeni ku a vo va bias mhaka ku nga ku sayiti ro karhi a ri va sapota hi swo karhi leswi hina nga swi tiveki mhaka ku loko ri khoto yi rhula a yi rhula yi kombisa ku bebi swi va swi le nawini loko yi rhula yi kombisa ku a va swi fambisani kahle swo karhi so ma swi vona hinkwaswo swi khoto mpfula ku yo va zonda hinkwako timilandzu leyo tala leyi a yo va zonda a ni yimela se loko ka hetisela sweswiwani va ri a ku fanele ku hakeriwa ti-cost se ve ngeri hikokwalaho ka yini ti-cost ti fanele ti yisiwa ka munhu ti nga yisiwi ka xiyenge xo chapter 9 institution ku nga public protector's office? Ya i ntiyiso leswiyani ku ya hi mina botep va fanele va hakela ti-cost va i dyondzo leswiya i nkhava ku ba ku mindzuku i fambisa swilo nawu loko se nga fambi swilo nawu hambi mina n'we wo famba hi vambirhi loko ri mina hi mehe ni nga yiva kumbe mi ni nga tsema nkolo wa munhu swa boha mehe ni fanele hakela ku tlula n'wina hi nge vuli ku waye loyi a nga hakelanga swi ya hi ku mina leadera i mani coaching hi yena Mr. Mukhova a rhangisa timhaka leti se swa komba ku khale loko va n'wi ba
i dyondzo ka public protector letin'wana ku ri na vo loko va nghena va nga tirhisiwi ma yi vona Boot Patrick Nemetweni hlayiseka inko hi sweswo mingiseri Umnganalo na FM va fambisa sweswo mingiseri wa hina a ri mingiseri wo hetsela namuntlha loko hi kha hi ku Afrika Wa Vulavula ka Umnganalo na FM sweswo vula ntsena ku mina ni huma so mina na wena ta hlangana sweswi nga ri khale ka nongonoko Afrika Wa Vulavula ra mtlhanu rin'wana na rin'wana loko hi kha hi ta ka xiyenge lexa xa xivutiso hi vutisaku muyingiseri ku xivutiso xi ri yini lexi a va ku a ri na xoho hi ndlela yoleyo muyingiseri wa va maka ko hi laha hi vutisaka ku xivutiso xi ri yini hi ndlela yoleyo sweswi i nkarhi wa ku hi ta ya le ku nga na tatana Ike Ngobeni va ta hi byela ku nongonoko Afrika Wa Vulavula i dzumba na mina wu famba njhani hi ndlela yoleyo ni twe tolo khi vutisa xivutiso xin'wana hi Ike a ni hleketa ku mjani magayisa a nga va munhu wa kahle vo xi hlamula xavo ku hela ka vhiki loko i ya yi huma njhani timhaka ta xikhadani magayisa mina pasi timhaka ta tsumani mina pasi laha hi ve va ta lava pasi hi vulavula hi timhaka ta nkhavi ni vula swona wa 2.5 timhaka ta vuswa mina ni kwala ntirhweni hina ha kha ha dlivadliveka hi hala a henhla ni le hansi hi kha hi lava na mabodhlela mani ni kume na rin'wana ra tintambu ni ta va kahle ku hela ka vhiki kwele pasini kwale se loko va ku pasi ri ta huma ri tsandza hini hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula.